Haka jingle kai ICC T20 World Cup happening ka USA Persia ka Canada. Haba pai shakre ke jingle kai ka USA kala khore ka nam job hadin magalala bat limsuk ya ka Canada na new weekend. Bad haka ke jingle kai urang ile kai jong ka USA u Aaron Jones ulala bat ka mai hadu khandai pheu sau runs. Haka way par ka jingle kai happening ka West Indies Persia ka Papua New Guinea. Haka ke jingle kai ka West Indies kala khore ka nam job hadin magalala bat limsuk ya ka Papua New Guinea da sun weekend. Haka jingle kai Serie A juga di Brazil happening ka Kenhun Marcelo ka Fluminense Persia ka Juventus. Haka ke jingle kai baru artli ka Kenhun kia kai da Marcelo. Bar haka ke jingle kai Marcelo bari urang ile kai bekensai ulio ban Thep Shigul nagamenta ka Fluminense. Haka jingle kai Euro Under 17 Championship semi-final happening ka Denmark Persia ka Italy. Haba pai shakre ke jingle kai ka Italy kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Denmark da Shigul lanot. Badia ka ke Shigul jo ka Italy la yo ban Thep haka minit ka ban live heu lengbau kolita ban lengba ka ke jing job ka Italy Under 17 kala yo ban Rung Shaka final jong ka Euro Under 17 Championship mentau senam. Hagawai par ke jingle kai semi-final happening ka Serbia Persia ka Portugal. Haga ke jingle kai ka Portugal kala khore ka nam job hadin pagalala ban pelim salit ya ka Serbia dan Laila R. Badi ya ka gol pen job jong ka Portugal la yo ban Thep haswa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka khandai peu plusan lengbau trowisco. Ban lengba ke jing job ka Portugal kala yo ban Rung Shaka final. Badi kan ya kun Persia ka Italy haka santrik mentau menai Jones ar hajar ar tau sau.